abakazi abana begitira hansi y'ekibina ky'abakazi b'abakatoliki ekirikumanyonkanya Mutanga Catholic Women Association ekirikutaya emico hamwe n'emitwarize ya Bikira Mariya nyina wa Yesu. Women are the backbone of the Catholic family, and this association is aimed at promoting Catholic women development, holistic development, not partly but holistic, economically, socially, spiritually, and politically. Okuyimusya obukatoliki omu maka gaitu basokodiretera kikaburi abanayengesa omukazi w'omunyakatoliki nibakora sinzire kusubira esande zandi ziri 12 akakurra burangisa akagezi yabisho. Reverend Father Richard Binomuchor patron w'ekibina ekyo nagira ngu ekikatandikwaho n'ekigendererwa ky'okushuganisa abakazi aba hamwe n'okubahwera okukora ebyentunguuko omu maka gaabo. The holistic development that we want in this association, and this shall be done by addressing the barriers that limit Catholic women in the socio-economic and political development in Omunyishenjero kazi w'orurembo rwambarira twasa Rita bwahiko wabari omugenyi mukuru yashaba abakazi abo kwehonjera mukama hamwe n'okukora ebyentunguuka. Nabagira faith without action is dead. Waba no ichirizo tinde bikoro ngo yomwichiriza nebo kozere ki? Kuba mwina kumukutaha muze. Emukoro okwenyuma. Emukuyo mukora okwenyuma. Abantu abakubabiya biho okwenyuma. Bakabarundo anokwe. Bakababiya ngo basakuba emitisha. Bakababiya kubashabira. Bafadha banyu abantu babagire. Sustainable boy. Tinebo mwami ngwafudde. Ngambye nti bana mwandu basinga obungi. Abantu tufama ngo bemirimu gye tukola n'okwebuzabuza. Olaba nti omukyala atateekera n'abaninga amaka as if the man is there. So ebisobekiseddwa byonna kusigira ddala Dr. Kazire. Njagala mbitwalenga bikulu ne Dr. Mulende. Ekiro ky'abamama nikijaguzibwa buri Sande ya kabiri omu kwezi kwa Kataano buri mwaka kandi kikateebwaho omwaka gwa 1998 nekigendererwa ky'okwijuka hamwe n'okusiima rukundo ei bamama bagirira abaana baabo. Aha bwa TV West nde Era Akiza.